Yambu hello, turabashuhuje nanone muri uyu mwanya, tubahaye ikaze kuri Rwamika TV. Twongeye gushimira buri muntu wese waba warakoze subscribe kuri Rwamika TV. Imana yo mu ijuru imuheze umugisha, kandi tubanje nanone kubiseguraho kubw'iminsi yariciyeho. Ubundi ntabwo twagaza dutinda gutya, twari tusa nkaho twagize imbogamizi, ariko turagarutse, mutubabarire cyane. Tubahaye ikaze rero kuri Rwamika TV. Nkuko bisanzwe nitwa Mbangutse, muranzi muramenyereye. Ikindi nongeye gushimira wa mugabo data wacu muri Amerika, yongeye kunyandikira yarabuze nomero ziwe. Ya video yaragiye mugeraho imwe y'ubushize, murabizi ko nabiranze. Yanyandikiye asante papa, nabonye yongeye kubona nomero zawe, ndabizi ko biri bwongere ukakugeraho. Ndagushimiye imbere y'abantu kweri, kuko byari byambabaje kubura nomero yawe, kandi nta handi ndi buyikure. So rero ndagushimiye cyane kubera ko wemeye kugira, wongeye kutwandikira. Twegereze nanone kameramani wacu ufate gutya kamera. Rero tubahaye ikaze kuri Rwamika TV. Umuntu wese utarakora subscribe kuri Rwamika TV, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzubasha kubona amasomo yacu dukora. Iyi ni caho amasomo meza ajanye no kwiga style kinyamurenge, ihimbaza Imana, igisirimba, amasebeni. Niba utarakora subscribe wabikora, kandi dushimiye buri muntu wese wakoze subscribe kuri Rwamika TV, iyobowe na mwarimu Mbangutse. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha aho mugiye muherereye hose, turabashimiye cyane. Reka rero nkuko nabibabwiye, tugiye kwiga akantu k'agasirimba kuri piano ya 750. Ubusize hari abantu batubwiye ngo tuzabereka uko bayiregera, ariko tuzabibereka ntacu. Ubu tugiye gukoresha ijwi rimwe. Iyo umuntu agiye gucuranga accompagnement, akoresha ijwi rimwe, amato, icyo bita amato stage. Kansabe cameraman agaragaze mu ntuza muri tableau ya senti. Ni stage twakoresheje, tugiye gukoresha. Murabibona beat ni igisirimba bisanzwe, hanyuma agiye kugaragaza ku mato tugiye gucuranga, ku manota hano tugiye gucuranga, noneho tubereke uko iyo accompagnement igiye gukorwa. Nuko ndimo ndabikora. Ubwo cameraman akomeza agaragaza ukuntu intoki zacu se nkuwika hasi, intoki zigaragare aho. Noneho ndimo ndagira gutya. Ubwo wirinda guhita ufata inote yuzuye ngo ufate fa, kuko izi ntoki zagongana. Wohita wifatira gutya ukagumisha hano kugira ngo intoki zitaza kugongana, kuko urareba ko turimo turakora gutya. Umva guys, aka ni agakompanyuma keza cyane ushobora gucuranga mu gisirimba abantu bakanezerwa. Ndagira ngo karebe neza.
mbazanira utuntu twiza kandi dufite twabagirira umumaro, ariko nongeye kwihanganisha abantu kandi nanje ndimo. Abantu bagiye bafungira amakanisa amacaci, mwihangane. Ikintu nababwira cyo mureke gucika intege, ngo niba bafunze amakanisa ngo mureke kwiga piano. Nimwige cyane kandi murusheho kwiga, mushyiremo n'imbaraga cyane. Turabizi ko Imana ishoboye byose kandi bazagenda bazifungura. Mwihangane, nanje uko nguko iyo ncurangiramo barayifunze, ni ukuja gutaramira tukareba ahantu nyine, tukajya gutaramira ahandi wenda hagikora, ariko amakanisa menshi murabizi arafunze. Rero mukomeze kwihangana, ariko turabizi ko Imana izabigenza neza kandi ikabikora. Ntabwo bivuze ngo mucike intege murekere kwiga gucuranga, mukomeze mwige mushiremo imbaraga, sibyo? Kandi ku bantu bagifite amakanisa akora, courage, turazishimiye, mukomeze mwebwe mukore. Nizere ko mubireba guys. Ugahita ukubita ta ta ra ra ta ta ra. Nizere ko mubireba. Tugiye kongera dusubiremo rimwe nta beat irimo, hanyuma kingali nta beat irimo, hanyuma buri muntu wese abashe kureba ukuntu mpande ncuranga ikompanima. Hanyuma guys, rero nkuko nabibabwiye ngo uru rutoki wowe nuzajya wika hano uzajya wifatira gutya kugira ngo izi ntoki zitaza kugongana. Cyangwa ndimo ndatwara intoki cyane guys, mwihangane mwitonde murebe neza, kandi nimutabimenya tuzosubiramo. Guys, kadusoreza ahangaha, hanyuma nimutagafata neza muzambwire ngasubiremo neza nitonze. Murakoze cyane, ndabakunda, yari Mbangutse.